Zitholane phezulu uNsika Zulu ke kanjalo ke nomhlaka 1 ke lapha ke uNsika Zulu ke usevele wageqa amagula ke ngokhuzane ke ukuthi isona siphi ke isizathu esamenza ukuthi ke ahoxe ke ekulandeleni ke ukhuzane ke emculweni ke kaMaskandi. Awuyizwele ke nantu udaba ke oluphelele ke khona la wesiqiniseko SA Media ke ungakhohlwa ukusubscribe ke uphinde ke ulike lama video ke esikwenzela wona. Umhlaka 1 ngiunderstand mfowethu kufanele ukhuluma njengenduna yomculi akulona ke iphutha lela noma into engazi ukuthi ngayibiza ngechilo ngoba nawe wenza umsebenzi okumele uwenze kodwa lana ohlangothini lwami ngane yakwethu angikhulumi mina ngoba ngilwa impi eqhawe anginalo iqhawe kodwa mina ngikhuluma ngoba ngibe umuntu kusukela ngo2019 2020 in fact kusukela ku2016 kuze wafika lapha ngo2020 obechema udede nokhuzana phela bese ngakuvezi noma bengingakuvezi la inkundla zokuxhumana ngoba ngikholelwa kule nto yoqhawe lami kakhulu kodwa bengichema udede inkundla eziphila nami zokutshela mfowethu kwahamba ngabona ukuthi hayi ingoma la mfowethu ithi iyaphansi nanokuthi ke njengensizwa mfowethu uyabona umuntu masemlandela mina umculo angulandeli pure angulandeli njalo ngokukhele phezulu ngulandela ngigxile nawo ngoba ngiyaunderstand umculo ngize ngilandele le personality yomuntu njengeyinsizwa mfowethu ngeke ngikufake ukuthi umuntu ongenzisa okwensizwa ngeke ngikwazi ukubukela ke noma ngeke ngikwalalela umculo wakhe noma ngeke ngikwazi ukuthi mzimnandi ingoma zakhe ngeke ngikwazi beside nje ukuthi ke phela ke ngapho ngakhona wena ingoma ishona phansi kodwa nje nana ama action nokukhulumela safuthi into eziningi mfowethu singabala sifike iphi nanokuthi nje uyingezo yabona ingezo ogqokela uyinsizwa mfowethu ufaneleke into eziningi mfowethu into eziningi nana lento yogazi kuningi qhawe ngabala ngazi ngifike iphi so okubaleka kakhulu kukho konke sengikubalile ingoma ngane yakwethu